Na boravište 2 neka izađu Capan Bruno, Mladost Zagreb, pripreme Prostran Bruno, Bel, Kršetić-Čikova, Pinki. Ajmo Bruno. Pauza 2 minute na borilištu 4. S unutarnje strane desna. S unutarnje. Sad, to. Bravo! Bravo! Boravište 1 neka se pripreme Marin Šojan, Split, Nikola Dović, za Akademija. Borilište 4, kategorija do 48 kg, Karla Kulić-Pujake, Ela Štiva-Dugave. Bruno, ajmo. Karla Kulić-Pujake, Ela Štiva-Dugave, borilište 4. Ajmo do kraja! Hamza Karamehmedović, Bosna Sarajevo, Lušić Mate Pujake, borilište 3. Boravište 2 neka se pripreme Košak, Jakovina, Mladost Zagreb, Prostran Bruno, Bel. Novi, odmah dalje, odmah drugi. Borilište 3, Bulenija Igor Panda, Renić Nikola, Mladost Zagreb. Bodovi borilište 4. Na boravištu 1 neka se pripreme Rafael Seledić, Jurjan Požega, Patrik Jurić, Policijska akademija. Borilište 4, Paradžik Ana Dugave, Maleš Ana Kujete. Ajmo Bruno. Pauza 2 minute na borilištu 4. S unutarnje strane desna. S unutarnje. Sad, to. Bravo! Bravo!
Na borovištu 2 neka se pripreme. Borba za treće mjesto u kategoriji 46 kg, Držetišti Kolapinki, Kladić, Mladost Zagreb. Ajmo! Seo, kad se zagrasi. Ajde! Sad! Ispred njega! Ispred njega, ispred njega. Sad, kad zaleti se. Nije često. Još, ti radi. Još, ti seo, još, tu. To! Vuci! Samo radi. Još, kuci, još, do kraja. Još jedan takav napad, Bruno. Još takav napad jedan. Stisni ga. Ti, to, još. Još sad seo. Jedan radi. Seo. Još, počisti. To je to, Bruno, bravo. Ajmo opet isto. Stisni ga. Ti čisti napred. Još ti. Bravo. Bravo! Na borovištu 2 neka izađu Držetišti Kolapinki. Bravo.